Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Mwiriho neza cyane. Uyu munsi reka dukomereze muri Kenya, aho abanyarwanda b'abazunguzayi batangiye gufatwa rwose, bari kwirukanwa mu mujyi. Si abanyarwanda gusa n'abakavukire nabo niko bimeze rwose, batangiye kwirukana mu mujyi kuko bari guteza akajagari. Ubuyobozi rwose bwatangaje ko umwanda urimo ukabije kandi uterwa rwose n'abantu bacururiza ku muhanda. Ntabwo byoroshye rwose kuba muri Nairobi. Urabona rwose abitwa Kanjo bakamejeje, baje gufata umunyarwanda umwe wari gucuruza turiya tuntu tumeze nka chipsi twitwa crepes. Buriya rero iyo bafashe umuntu ntabwo baba bazi ko ari umunyarwanda cyangwa ari umurundi, bari bazi ko ari umurundi, ariko bamubajije ukuntu yitwa nibwo rwose yahise avuga ko ari umunyarwanda. Reka dukurikire ukuntu yaje kwivuga rwose. Kuja hivi. Si tulisema mkae Backland? Tulisema muuzie wapi? Nasikia. Kuna waka mwingine unaona anauzia hapa? Mimi ni mgeni ndio maana nakwambia. Mgeni unaitwa nani? Unaona ile karatasi? Umeshauza free? Natoa. Unaitwa nani? Abdul nani? Eriche? Yeah. Toka Burundi? Rwanda. Rwanda? Unaona Leo nimepata Mrwanda sasa Abdul. Okota hiyo uchafu yako ya hizo vitu. yeye anatupa hapa chini. Okota hiyo. Nairobi imechafuka. Okota hiyo kwanza. Wewe ndugu. Kuja nikuonyeshe mahali mnafaa kuuzia. Na ukae hapo Backland. Na uambie wenzako tutaanza kuwashika sasa. Ndio. Hiyo tabia mko nao mbaya mwache. Ni aje? Tutaongea baadaye. Unaona pale Backland? Mahali wengine wako? Enda ukae huko. Enda huko Backland uzie huko. Nikikupata hapa mbele unasunguka hivi utakushika. Uzie huko michorochoro ndani. Birukanye Burundi. Hano ko bari kubabwira ngo bajye gukorera inyuma aho gake, aho hasa nk'ahihishe, ariko ntago babirukanye. Ndumva nta kibazo biteye kuko ntago babirukanye rwose. Ntago ari nk'hariya aho navuze yo mukubitanye, ubwo igishoro cyawe uwo munsi urakibura rwose. Ntabwo byoroshye, ariko uko biri kose turabasengera rwose bize kugenda neza, bakomeze gucuruza nk'uko bari baramenyereye gucuruza. Ubuzima bwo mu mujyi burakomeye rwose, ntago ari nk'ubu ngubu bwo mu cyaro. Mu mujyi bisaba gukora. Ubwo rero kukwirukana mu mujyi, urumva rwose ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye rwose, ariko
nta kundi byagenda, umuntu aba agomba gukurikiza amabwiriza ya leta kugira ngo abashe kuba muri uwo mujyi. Buriya tuzagerageza kuganira n'abariyo batubwire neza rwose nimba babemereye gucuruza cyangwa se babirukanye. Ese wowe udukurikiye, tubwire muri komenti uko ubyumva. Kubakura mu mujyi biraza kugabanya umwanda twumvaga uba mu mujyi wa Nairobi? Mbibutsa no gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zacu za buri munsi rwose, kuko kureba video udakanze subscribe uba uri guhomba, kuko ejo nshobora rwose kuzana video nshyashya irebana nawe ugasanga ntibaguhaye notification. Urumva rero uzaba uri guhomba. Reka dusoreze aha ngaha, tuze guhura muri video ikurikira. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.